Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pibaro kinigilonggi kubor bamta kasni. U executive member katna development ubadeiru unong aiktin jongga VPP ba Powell Soklen. Ula pensyai ba ke executive committee AC ka KHADC kamsyam na lebean. Kumbala keno da unong yalam kaliang persya ba titos darbulkan MDC ka sora. Usok klet ulaong ba kajingwan ra ya ka budget kamde ka balale da ka mondon bon ndai ka di ka rai bala shim hadin ka jingyamir jingmut hapo ka isi. Ula pensyai ba katkum ka AD Rule 11 omla banwan ra ya ka mangtingka lada ompat da ka vote on account bad ka isi kam shimale persya ya kani ka kendon. Hagaju kapor UEM katnat plating ka uba seibo lang warba ula benrap baka kendon ka bombatay syai omdan satya ka an ka bapersya ya ka jingwan ra lang ya ka budget bad ka supplementary demand. Ula ong baka isi kala syim ya kani ka linti halor ka nongrim ka basyai bad da ka jing perkhat lang. Ka jing pensyai jong ki EM jong ka isi ka long ban persyang penben ya ka jing ya pren ka bajur ha ka dorbar kabala poy hadu ban hapen sa angit no shipor ya ka session. Sigi wana mata piki para masuk kubur hadian ka even full day mo jam dasi ka dikasih ka bat kiladan to ki jam ka jing out ka dia kai ni ki lan yatai ka bidi bat budget ngang suka nong to komni di watch ma pi pek ma hadian ki jokin ki arli ka dorbar ka sin ka benengkong jong ka dorbar balong hau menai march keradaan dekat drama on the first day itself keradaan dekat drama kebana kalian jong nang pelai tu luar rakyat tu kejeng paman rak ka isi tapi di bawah tingkat no jong kondisi badem jong seorang mah keradaan dekat drama mataru kasih ka first day keradaan yang dekat drama ka bede ibat ka jeng objek joki banon rak ya kini ka baca speech dan rai ni ka apa ngan kepor ba anak kalian jong ka isi kami ya bawa rakyat dekat budget kami cuma don kono ka maki keno maki mo mangi tu banyak bakara mangi tu ban de kam dum ka anje kala pet na membuat karbonan ra ka budget itu le tang da konsep mo ka silong tang itu ibenta mo ba tunjuk ka hat ya ka ba ba kam didon ka hat ke por masua ten rei ka chong ka ding start ka isi mo ka chong ka ding start ka isi ka chong ka ding start ka finance department manbu yaki head khang ba kanam dan kana ka dikta ka bedai ba ka dikam ke jini ka jing peluk sab ka bedai ba ka council ke jini bat nga hi baro pemedal mene apa ing berbar ma di bala work out road ki option fi de pila mi lak sabar ka por ba puli u yang finance ya ka budget ketika sin ka ban kong ketika sin ban kong ka don ka budget speech ru bana kalian jaka isi keradaan ka budget speech bahkan wan rakno ya ka recruitment committee mo ketika di ka promise ka de ka budget speech bangin PT kam no sian ya kan diru ya ka recruitment committee dan setiap kemudian ki member ki procedure jong kan ka recruitment committee ka baar pat ketika sin ka baningkong ka ba nakalian jong ka isi keradaan ka budget ru ba ya kan ka trading license jadi print ya ki trading license kan de show ka ba aiwa shaki way ndai kan le hi da ka department setiap balai ni syamhi bahkan print hi ka isi ani ka department ya ka trading license baru sikata hakini ki isi ki beradab ya ka trading license ka renewal ya ka trading license renewal jo ka trading license ka syong khatsan spa ka way tang ban print snap ba ni mo tang ban print ya baru ki jindon kam ban check ki dokumen ban check ya baru ki jindon kam lele ada ki staff jo ka district council tang ban print ya ka renewal ya ka trading license kabadi khatsan spa tangka khalai spa layo ya kibriu ke basu outsource komod kila pada kiru simat dan mana ngitip kini ki ba outsource ki yo khatas spa district council ke yo tang lai spa kila man bendur pi kata tangan print tu ya ka trading license ke ba bun ki kam le de kinong trai joka department komod joka department palara nyila ban le kam tara nyila ban chimti mangi lamba jong ka trade department ban print hi ya ki trading license kan ketiu ya kan revenue jangka district council syakomba 100 polak sisna madur ni 100 polak sisna kan kiu revenue jangka district council tang nakadaw mangisim tihi ban prino ya kiti ding lesen ya ka baboro sikata asu aiwa sikiru simat ini sikyo panikta nang ta ka aru
So kanan sibut ba nakalan jong finance bat ki officer ki lawan ra tani gadi ka surplus budget. Surplus budget ka mambut babon ka jengmi ya ka jeng pelut. Mo kani kami di namar nakalan jong ni ba kum dalu kasi ka basang jong kasi nila penduna yi khat jong ki estate member ka babon yi duna nang tang nila wenglut ya baru ki komiti ka badan ka isi ka barem. Isi ki barem ki thong yi ki komiti ki bam snotu so house. Don Sherman, Don Secretary, Don ki member ki bayo honorarium tip su ka jeng pelut. Ba kanil lama ini jingle bare jingi mangira wenglut ki baru ki komiti ki balang unnecessary ki bam dan kam tan. Ano tang ki katukan ki komiti ki dan kam kala bangin penkunai ya ke jeng pen sa jungi ka district council. Balangi kunai bani sotu ba ka district council jungi ka financial position ni ka jeng sa kalong kam da dei ka ba khan ni ka mo. Kan sebatai ba ki kata. Jadi kini khanang ba kanam don kanu ka jeng ta ayah ke council berkham tam ya kinam tay jong ka council. Aku apa tu ya ni bagi dan ki casual gitu. Kinam tay casual kita thong na ki na ki snam ki berdap. Kita bakal tulap jong ki kalong tang sanga jar si mana. Atau mengingin peluk put saya tak bisa. Inam susah si ki dinam tay beri. Kiba one time man lakas ni. Simnai bat ki tang sanga. Ni nang kata kecil perkhat tang ya ding ya perkhat du nang kata kinam tay jong. Jadi kata ngele ban kunai ya ka jemplut ke jungi bat lembaga kan budget belara ya finance ru nilala ban ya kumta tinge pen pa ke jung susi mo men ya kelan ke jung ong tu nu kumta be onam kelan ya dei on ba ji na ban ya lambat kla mo ban ra ka budget ke bam sai ka sai ke ka budget boleh kam sai ni no ra ya to head antu khnang ba 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 ken sai nyim sim dam kan ko ban puri mo kam sim dam kan ko ban puri te kata ka jung long illegal gelong legal ai ki besok kecil dari hari ngis no ba kadehi ka babe ya ka bakum ka house ina panyata tina mata kata bat ya si finance sebatai bayi pi ka jing on ra ya ni ka bat khusbu ni piki ni ka isi ka jing ina do ka stang ban chim ya ka senjam ban don na pokan ka yi ko ban buram ro ni na persang ban pet dan kni benia ben pepin kat ka bangila na ka banta ban wan ra nang kong ya ka ta ka bangi ong ka ching baik ke ching rinti ha kirukom chung ke ching kam ba na kata kadaw ba kipor kin anang ya na ka kuy ka banay ha ba manta ngi pois kin ka banta ka bangi don ya ka session ba penya chikmat ka mang tengka ka jungi hadin ka cingnya perkhat benia ka cingnya syong bahan nak bentak kemloban pej benia kumbang iloong bangin ng pelut kai ng serwa kai na ka bentak pisa cung council kadai kata ka bangi wanra ni frame nya kanika budget ka cungi ka bangi wanra ni singi lang baka budget speech ka cungi but kanika ju ka budget speech ka ba ni wanra mata singi kadai ka ju ka beteng ya ka thong ka jong ka isi ka bangya keren na dumun chwa kita kalong ban yele kadala ban tekai ya ke jing pun phot ki bom sokhaw ban pun bah ban pun baik ki kom ya troi kam po kanika council ke jungi bada ke juk por ban ya rengkat ke kum ke jing long jing man juk kanika juk ka ba ngimla kiar ya kita ke jing kela ke buan leng ba ka science and technology ke bangin ban ya rengkat ngimla ban mon shwe sa sedien te kata ka dika thong ka ba khmat ka ba ni wanra yang ni ka budget ke jungi ba kan ni ka jingmang ka tengka ka jungi mentaru na ka benta kan ni ka budget ber habarok khot ki department ru ka dai specifically along ban poi sya kata ka thong ka bang yang anut ho ya menta ngimla ban ong bang ngin la ya kata ban pendep ya ka kata simpor rei kalenti ka bangin ya namar ngisim ya kan ka wei bala dangim sedang menta ka jingkili ka long landungin sedang tin tak daw step ibarit wat apreng ka jinglong ka jungi ka ba kumong im finance im development mane ba ngimlong financially sound hadu ta ndingi persyang banile kat bala na ka benta ban penbit penbiang ya ki cingdon kam bagi department fair ka jungi bat kerpang ya kalong ba kanam nomi kum kino ki ban jia hadin habut kum acia siki wei pat council ya ka ba kalong isatmet bala kalong katam kita ki benta ki ba nakalang ka jungi ngon ra ka budget kasi itu ko sub head ka ba nakalang chung i LO manero ilaong bakalang ilekan
ila kali ru da ka ai ka rule piwan ra ya kan ika sop het ni kicha king sisa kam don hir kan no ka rule ka bakhang yan ni ru ban le kiai gi bala du cucian du mansyar ka isi la rasang bodan kam wara ai gini sop het ki batmai ka hap ki ban le kum ta ka cinya cu kam ti ini benda sop het i bang ibu kita ka supplementary expenditure ru ka bang ibu kanang specifically ba na ka benda araja arpusan kalong bi thik kum ka cing benta bala da ka don ka no ka kis ka ba arais na ka benta ban penlut ya ka benta ka bari ban penlut in haban sim na itu i benta kan dia na ka syai kata kam dai kai na marla da cia ba ka don ka no ka kep ka ba ngihapan penlut lada ngimdon lepa ka ba ngila mang na kan na ingin penlut kata ka digicing kali kedai halor ita ngisuan ra itu i supplementary expenditure bahkan long lepa ada sip site na ka benta chung jadi kan lagi na ta kata ba le sil lang don kam lang ta kiwi ng sepet ka tung kucing dawa chung ka kam Say, bakarul she's ya kan ni dari tangka sop het ke benguan ra kam dei ka balong in violation ya kan ka rule his bakat we dari tangka sop het ka bakal isi kala banwan ra kam dei in violation chung ka ta ka rule his bakat we kelak berbatai benar ini. wan kadai be ka bakren chapang ka supplementary demand ke benguan lada ka no ka kies ka arais kadin chu ka budget ka ba hadin bala mang apa ka budget ru lasem badang don kam extra kacing don kam kabami adian kabamut ka isi kan sawanra ya kata apa ka house bandon kata ka supplementary demand katung ka rulisis pak Pak budget teh. Kambon bagi bangi bu ya kini ngino man raksu ya ka asli. Ya ka sepen di mari. Pak karwe ka keren ya ka sepen di mat. Ada bangi ni man raksu ya ka asli ni bu pertama kini nak makan kan dai hata schedule ka dandan be ka SD ginon ki commission dai kan di ka sumi esmanisha ka dai bai ka weni ki sama ko na ko akan kembali amal yang kan kamdan gesto e bakata ka sepen di man kan kemudian mo ang kikyo kyo kya lambak ka kiru kya lambak lagi nya bakum ta hi ikan jaga sepakat we ka sudah kan be ka supplementary demand isi ada usiam mungkin tong ada yang pana sama tapi si ka sarkar bamler minister ko hapsin kontrak ni biang tu yang pana yo nomor baru adu ban pasang isi kuat dengan terbar hadis di banyak betul terbar mukong kan ai magta ka jeng pasang dar ba ma ka balik kali ka pernah kecil besar ma jujur ke jim ka kecil besar ma kota kam de ka ba di sana banyak betul kemat meneh kan di memang dan ka di provinsi besar ma ni ti ka ya ka yeng apa ya besar ma ke kendak ngan sekarang an timah Hati ni kita menaik kepada sebangi lah ya city isi. Nak kalian tu IM beri pergi building council. Nak kalian tu IM juga ada building ni lagi. Ben seperti kita pun di projek di bawah city dah kena tak. Anggur ada kini isi barang kali ni lah bagi kan sibuk projek ke bawah city untuk teh. Kau untuk ka barasta nak buat ke bawah city kalau art color nanti ya ketika guest house nanti ya pok nak baru nanti ya ketika tourist spot nanti aku yang nak clear sebab perlu dekat kru kini bisa dapat district council nanti ya kan yang dapat office dengan district council cepat nak tenggelam spek ini kalau ke ba itu mek mah di malah perlu dekat kru itu bobot projek jaga district council lah itu yang demi ni lah apa yang hak usian yang ban spek ini juga kita buat tem ni lah li kemai itu tu ni kedua itu senang mah banyak yang menjadi kuno mempertimbangkan no ini projek nanti kita kabupaten nanti apa yang nak kiri ka jengte ka terus buat kabupaten nak bani lah sukhang betul dan ini tu ikat daun nak kalian yang di beri pek iki konsolidasi sapan di pesan iki senang nanti ini pada gasan siapa nak poru untuk kalau kai ka ba mau ni apa yang poru kalau pat ni pesan ban senang baga di konsolidasi kan ni bikin pelot film dek tu sampai ada kita sebagai kita projek tu kebanyakan dari instruction akan isi. Kita mesti kita sibuk kita coba itu ikhwar baru kon orang ni apa ka jenis ka tuna apa ka dulu dan ini lembaga kita arukan ini kan jarak i ban yang bertanya ke debata jadi kan kebanong tu kan kita warga urisian mah urisian tak juga nak kasih banyak dulu ke balai si tenang baka dulu nak kepada emisi kataru di baik angkaru Kau buka apa nak jadi rapor bah anda kalian jom ke isiru ini nama ya itu nak rapor cakap kalau mana nama yang bagai isi kalau dia berbun tikam kita
kumka konsum di macam ni lah nak kau dia mengshop ni mah ni lah kau cakap state government banyak bagi what itu ki skill tu mafi berjap bagi ki local body skill ni dah tak apa state government ke kalau ni state apa state kamar kamut kata bagi jong tahu kai itu bitu lai pendam ni ya tu TCA kamut kata mau ni long hapok nak state government ni makan mau bakal disengsen ada sinchan mana menurut ni long hapok state government bakal ikai jong ni lah sim bakal sendol banyak banyak nambah nak state ini kai bukan percaya